Barangay ko, magkano nila dyan sa mga Metrero. Pacirana tataji na sa lubang na awasan yung kecelakaan Maja na picture ada sumpah na makan na malupula dan andre. Ini apa dega karahan na gitu jadi anu di alon na belaan na pa sa tangan ero. Di mana sila ada tinggi masak. Sabi mana ka dari na aha jana nanti saat beri. Wani na ako yung bola. Ada korong. Oh berarti siya ngasonin andre. Sapi. Ini karena sapinya lalangnya. Orang kayak lo bola bawa nala kalau bola. Ya kayak saksian mah. Wanina hak bapak. Betul nak tempur bosilap deh. Pintu metrero. Barangay ko, magkano nila dyan sa Pintu mga metrero. Kalau pacirana tataji na sa lubang na awasan yung kecelakaan Maja na picture ada sumpah na makan na malupula dan andre. Ini apa dega karahan na gitu jadi anu di alon na belaan na pa sa tangan ero. Di mana sila ada tinggi masak. Sabi mana ka dari na aha jana nanti saat beri. Wani na ako yung bola. Ada korong. Oh berarti siya ngasonin andre. Sapi. Ini karena sapinya lalangnya. Orang kayak lo bola bawa nala kalau bola. Ya kayak saksian mah. Wanina hak bapak. Betul nak tempur bosilap deh. Pintu metrero. Barangay ko, magkano nila dyan sa Pintu mga metrero. Kalau pacirana